Yeah. Okay, welcome everybody. This is Becky, Raney, and I'm here with Sangram today, and we are delighted to share with you the beautiful world of essential oils. Sangram, go ahead and get started. मैम इंग्लिश उड़िया में बोलूंगा. I am speaking in English. I am Sangram Bhuwanrshwar from Orissa. I am very much thankful to Becky ma'am to have giving me this beautiful opportunity in the international market. I am really thankful to have this an opportunity to change my life and my team also. My teammate is also very anxious and they are getting ready to do boom it throughout the Orissa. Great. I will just say just a quick thing about me. Larry and I have been married for 33 years. I got very sick, and these essential oils changed my life. I started really getting into doTERRA, and now I'm able to share these oils globally with the world. So thank you for joining us. Go ahead, Sangram. Yeah, ma'am. Ma'am, next slide. Yeah, we can start with this. What is called essential oil? Please tell me this slide, ma'am. After that, I will give my briefings. Okay. Yeah. What is an essential oil? They are aromatic compounds found in plants. They are essence of plant. Gosh, I can't even talk this morning. They are essence of plants consisting of aromatic compounds, meaning a gift from the earth. In many plants, we have roots, seeds, bark, flowers. They're highly concentrated chemical compounds. These natural compounds are essential oils, distilled from the plants and prepared for you to bring the power of nature into your home. Essential oils give a plant its scent, protection from hazardous environmental conditions, and even assist in pollination, among other important functions and benefits. Go ahead. ଏସେନ୍ସିଆଲ ଅଏଲ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯାହାକି ଆମକୁ ପ୍ରକୃତି ଦତ୍ତ ଜିନିଷ. ନେଚର ଆମକୁ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛର ଚେର, ତାର ମଞ୍ଜି ଏବଂ ତାର ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳରେ ଏଇ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଅଏଲର କେମିକାଲ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତି ନିଜ କୋଳରେ ରଖିଅଛି. ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦରକାରୀ ଭାବରେ କାମ କରେ. ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଉପାଦାନକୁ ନେଇ ଆମର ଏଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଲଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଉପଶମ କରିବାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରେ. Yeah, ma'am. Great. What are essential oils good for? We can use them for aromatherapy, personal care, religious ceremonies, cooking, cleaning, emotional support, and most of all, we love to use essential oils for health care practices. Really, the list is endless. Go ahead. ଏସେନ୍ସିଆଲ ଅଏଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଜର ପର୍ସନାଲ କେୟାର, ଯେମିତି କି ଆପଣ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ, ବିଭିନ୍ନ ବାହାଘର କାମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ, ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଅତର ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ, ଆଉ ନିଜର ରାତିରେ ସୁଖ ନିଦ୍ରା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ହେଲ୍ଥ ବେନିଫିଟ ପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା. Yeah, ma'am. We know that essential oils been around forever, so this is not new. India is very understanding with Ayurvedic medicines. Go ahead. Actually, ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଅଏଲ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜ୍ଞାନ ରଖିଥିଲେ. ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଲୋକମାନେ ତେଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ଔଷଧ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ନିଜର ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବରେ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ. ଯେମିତିକି ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଇଜିପ୍ଟ ରହିଛି, ଗ୍ରୀସ ରହିଛି, ରୋମ ରହିଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି, ଚାଇନା ଅଛି ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ବି ଅଛି. You have choices.
the modern approach Yeah. or the Then natural approach. And so the modern approach only works after the symptom. The natural approach goes after the root cause, minimizing the symptom in the first place. yes, and actually ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଚାଲିଛି। ଆଗରୁ ଆମର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଥିଲା, ଯାହାକି ରୋଗର ମୂଳରୁ ପୁରା ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରୁଥିଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଡର୍ନ ଆପ୍ରୋଚରେ କେବଳ ଯଦି ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, କେବେ ଥଣ୍ଡା ନାକରୁ ପାଣି ବହୁଛି, ଆମେ ଯଦି ମେଡିସିନ ଟେ ୟୁଜ କରିବା, ତାହେଲେ କେବଳ ନାକର ପାଣି ବହିବା ବନ୍ଦ ହବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଥଣ୍ଡା କେମିତି ହେଇଛି ତାହା ଭଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହା କେବଳ ନେଚର ଆମର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଭଲ ହେଇପାରିବ। ତାର ରୋଗର କାରଣ ଓ ତାର ନିରାକରଣ ଏବଂ ମୂଳରୁ ହୋଇପାରେ। Yeah, ma'am. Yeah, wonderful. They're very natural, effective, and safe. Essential oils pass through the cell membrane. One drop is a dose. So only one drop is needed to penetrate the cell wall. Over 40 million trillion molecules servicing every cell in the body within just a few minutes. So it's very, very powerful and potent. These essential oils contain hundreds of different compounds, providing complex and versatile abilities to combat threats without building up a resistance. Go ahead. Actually essential oil actually बहुत strong chemical अछि, जहाँकि हमरो प्रकृति दत्त जिनस रु एक्सट्रैक्शन करी करा जायछि, जहार गोटे ड्रॉप 100 डिफरेंट मॉलिक्यूल को नहीं तैयारी करा जायछि। एयर इफेक्ट माने एयर उपकारिता अत्यंत प्रभावजनक अटे। तेणु एयर गोटे ड्रॉप 100 विभिन्न प्रकार केमिकल कंपाउंड नेचुरल कंपाउंड धरी गठित कराई। तेणु यह शरीर को अब्जर्व करने पे शीघ्र लगे एवं रोग को उपशम करने पे बहुत शीघ्र काम करता है। Their supercharged potency, 50 to 70 times more powerful than herbs. So one drop is a dose, right? One drop equals 28 cups of peppermint tea. And it's very affordable, approximately 6.24 Indian rupees. So very minimal in cost. Supercharged potency माने हमें बुझी पड़ी नॉर्मल हम जो मेडिसिन खाऊचे 1 मिलीग्राम जेमती होची, किंतु एक्चुअली बर्तन एई हमरो doTERRA कम एसेंशियल ऑयल इज गुड एक्चुअली कि कम किलोमीटर माने तार प्रभाव पड़िबो अधिका। Okay, are you there? Yeah. Yeah, ma'am. Okay. Experience doTERRA's superior quality. We talked about the potency. These oils are harvested and grown in ideal regions across the world that have the most benefit for our bodies. The purity comes from no other harmful contaminants and fillers in there. It's 100% oil, and we do over 60 different kinds of tests to ensure purity. Our oils are safe, meaning because of the purity, they're like our bodies, and our bodies will accept these oils naturally because they understand them. There's no chemicals in there to be resistant to. Go ahead. Actually doTERRA essential oil actually total ऊपर प्राकृतिक उपादान अटे। विभिन्न प्रकार गछर फूल पत्र फल एवं चेर द्वारा ई उपादान गुडी को संग्रह करा जाए। टोटल ऊपर यह होची प्राकृतिक उपादान आउ सब जेते प्रकार एसेंशियल ऑयल अछि गुरुत्वपूर्ण तेल विषय मध्यरु doTERRA कंपनी रो ई ऑयल गुडी को संपूर्ण ऑर्गेनिक माने प्राकृतिक कौन से प्रकार केमिकल क्षेत्र व्यवहार करा जाए नहीं।
कौन सी प्रकार अदर कंटामिनेंट जेमती अलग पार्टिकल आपण केमिकल पार्टिकल एते जमा पाइबनी शुद्धता ही प्रकृत रे यार चिन्ह या मैम We harvest lemongrass out of Manipur, India. And doTERRA has over 8 different oils that we source in India. We source where it's going to benefit the most. So these farmers get paid twice, if not 3 times more than other essential oil companies pay. And we want them to work for us. We teach them how to do it properly, and we distill on the property. So we get rid of the middleman. There's no broker in the middle that pays them less, adds harmful fillers to it, and then sells for twice as much, right? So we omit all of that and go right to the source. So co-impact sourcing is really the model that doTERRA works with. Go ahead. एक्चुअली डोटेरा कंपनी जो एसेंशियल ऑयल रो उपादान गुड़िक भारत रु संग्रह करता है लोक माने डोटेरा कंपनी डायरेक्ट लोक मानकू ठारू प्रोडक्ट ये उपादान गुड़ संग्रह करे एवं किपरि या उत्तम भाव में तैयारी परिबो जेमिति कि लेमन ग्रास हैला जेमिति कि लवंग हैला जेमिति कि अदा हैला डायरेक्ट से भारत रु लोक चाषी मान डायरेक्ट डोटेरा कंपनी किनी थाए जहाद्वारा कि लोक माने अन्य कंपनी अपेक्षा लोक माने 2 गुणा पैसा अधिक देई एई जिंस उपादान गुड़िक क्रय करता जहाँ फल कि यार इकोनॉमिकल इफेक्ट लोक मान पाखु डायरेक्ट पहुंची थाए जहाद्वारा कि समाज रे एक भल श्रेणी रे भल निजर जीवन शैली को भल भाव निभे पारि थांती There are 3 ways to use the oils: aromatically, topically, and internally. You can simply take a drop of oil and put it on your hand and breathe in. You can apply to the bottom of your feet or specifically on the area to target address the issue. Or you can take internally in a glass of water, and you want to drink it in a glass, and that way you can take internally. Go ahead. Yeah. आमे एई एसेंशियल ऑयल टिकु आमे 3 प्रकार रे आमे ताकु व्यवहार करिबरे गोटे होची आमे एसेंशियल ऑयल गोटे ट्रक को आमे हाथ पापुली रखी ताकु 2 हाथ पापुली को एमती करे माने 2 हाथ पापुली को नाक द्वारा सुंगी जाई परिबा आउ सेकंड तो निजर गोडर पाद तळे आमे ताकु रब करिकिरी ताकू आमे यूज करि परिबा आउ थर्ड वन होची आमे ताकु पानी रे गोटे बुंदु पकी किरी ताकु आमे यूज करि परिबा 3 प्रकार आमे यूज करि परिबा एई हमर प्राकृतिक उपादान को ओके मैम There are many ways, like I said before, you can use the oils. You can cook with these oils. Now, we can only talk about cooking with doTERRA because our oils are so pure that you can cook with them. I like to put them in salt and then use the salt to put on my food. You can use all these different flavorings. It's amazing. Go ahead. जो ये हमर एसेंशियल ऑयल को आमे हम खाद्य रोषेई करिया रे मध्ये व्यवहार करि परिबा हमर ई एसेंशियल ऑयल टी को आमे लूण सहित मिसेई आमे जदी खाद्य तरकारी रे जे कोनोसी जिंस रे आमे पकेई ताको तार उपकारिता को आमे अनुभव करि परिबा ओके मैम Okay, you can clean with the oils. They're antiviral, antibacterial, so they're very helpful for cleaning handles and surfaces, laundry. You can make lotions and soaps, bug sprays, furniture polish. The list is endless. Go ahead. प्रतिदिन लाइफ रे आमे एसेंशियल ऑयल गुडी को विभिन्न घर करण जिंस रे लगै पारे जेमिति कि घर गुडी को पोछिबा निजर शैम्पू ପାଇଁ यूज करिबा जो मुंड सफा करि परिबा आउ कपड़ा फपड़ा सफा करै ପାଇଁ भी आमे व्यवहार करिबा बाथिंग ପାଇଁ गाधेଇବା ପାଇଁ आमे साबुन एवं लोशन रे पानी रे मिसी ताको आमे गाधेई परिबा विभिन्न प्रकार कीटाणु आ बीजाणु को मारिया ପାଇଁ आमे एको व्यवहार करिबा एवं फर्नीचर मानकर पॉलिश करिया ପାଇଁ ऑयल भी काम रे लागि पारे
And this On Guard blend is called the Protective Blend. It's very, very helpful during these times to be building up our immune system and helping protect us with harmful threats, such as maybe colds and flus or things like that. এই লোশনটি ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଇରସ କେମିକାଲ ଆଟାକ୍ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ସର୍ଦ୍ଦି କାଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଏଲ ଆମ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ ପାଇଁ। Health benefits. That's why we do the oils. We can have thousands of different uses for the oils and for wellness concerns. Here's just a small list. Occasional skin irritations, digestive issues. Digestive is our stomach is the gateway to all health, right? It can support healthy immune function, help us with energy, help us with our sleep. Those are just some ideas. Go ahead. Actually essential oil benefits गुडा ଆମେ ଶୁଣିବା। actually ଆମର ପେଟ ଯେ ଆମର stomach infection ଆପଣଙ୍କର immune system ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ digestive system ରହିଲା, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର skin system ରହିଲା, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର brain system ରହିଲା, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏଇଟା କାମ କରେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି skin ରେ କିଛି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲା କିମ୍ବା ଜ୍ୱଳନ ହେଲା ତାକୁ ବି କ୍ରମ କରେ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ହେଲା ଏହାକୁ ରାତିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ନିଦ ନ ହଉଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଅଏଲଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆପଣ ଏକ ଉତ୍ତମ ନିଦ ପାଇବେ। ଉତ୍ତମ ନିଦ ହଉଛି କେବଳ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଲକ୍ଷଣ। ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦିନକୁ 7 ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଦରକାର। ଆଉ ମଣିଷ ଏତେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥାଏ ଯେ ତାକୁ ସୁଖ ନିଦ୍ରା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଏଲର ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ଆପଣ ସୁଖ ନିଦ୍ରା ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। Lavender, Okay, ma'am. Yep, lavender, lemon, and peppermint are the most popular oils. Lavender is really good for skin imperfections. Yeah. Lavender is really good to put in the diffuser. Like we love working with the diffuser. I have this machine right here where I'm actually diffusing the oils. And peppermint is really helpful for uplifting. It cleans the airways, freshens your breath, using the shampoo to help your hair grow better. And lemon oil, again, is wonderful to put in a glass and drink the lemon. And it's very diuretic and detoxing to the body. So those are the 3 most popular oils. Go ahead. एक्चुअली 3 प्रकार जिनसटा मेन एसेंशियल ऑयल पार्ट गोटे अछि लैवेंडर, जोटा कि आपन स्किन पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण जिनस अटे। जे स्किन रे कोनोसी प्रकार समस्या अछि तले ई ऑयल टी व्यवहार कले हमें से रोग रु उपशम होई परिया। सेकंड होछि पिपरमेंट, जो कि आपन को ठंडा सर्दी कफ मान को रक्षा करी। आपन 2 ड्रॉप नेई हाथ रे रब ताकू मालिश करी आपन जदी ताकू नाक द्वारा सुंगीबे ताले आपन तार उपकारिता विषय अल्प बहुत जानि परिबे। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାକୁ ନାକରେ ନେଇ ଶୁଙ୍ଘିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଊର୍ଜା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯୋଉଟା କି ପିପରମେଣ୍ଟ ର ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନରୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଯାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଊର୍ଜା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତିକୁ ବଢେଇବାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ବଢେଇ ପାରେ। ଆଉ ତୃତୀୟତ ହେଉଛି ଲେମନ। ଲେମନ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠି ଗ୍ଲାସରେ ଲେମନ ଡ୍ରପର 1 ଡ୍ରପ ପକେଇ ଆମେ ଯଦି ପିଇବା ଆମ ଶରୀରରେ ଯେତିକି ଥିବ ମାନେ ଦୂଷିତ ଜିନିଷ ସେଗୁଡିକ ଏବଂ ମୂତ୍ର ବାଟରେ ସବୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଶରୀର ସଫା ହବ, ଆମକୁ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ ହବ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ। Yeah, ma'am. Okay, frankincense is a beautiful oil. Within doubt, use frankincense. It is for almost everything, right? It helps with healthy cellular function. It helps calming, restful, really good for meditation. Helps reduce skin imperfections. However, the most popular use is a healthy immune system and nervous system function when taken internally. Copaiba is the brother of frankincense. It is also from a sap of a tree.
It supports cardiovascular, digestive. It also has very powerful antioxidant benefits. It's soothing and for the skin as well as nervous system. And so they're both very similar, but have different benefits too. ଆଉ ଦୁଇଟି ଅଏଲ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଯେ ଫ୍ରାଙ୍କେନ୍ସିନ୍ ଯୋଉଟା କି ଆମର ମେନ୍ ହେଲ୍ଦି ସେଲ୍ୟୁଲାର ଫଙ୍କସନକୁ ଇଫେକ୍ଟ କରେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ କୌଣସି କିଛି ପଦାର୍ଥ ଖାଇଲେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିବ, ତାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଉପାଦାନ କିପରି ପ୍ରତି ସେଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ ତାରି ଉପରେ ଏଇଟା କାମ କରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍କିନ୍ ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି କାମ ମାନେ ଖରାପ ଲାଗିଲା। Oh, you muted yourself, Sangram. ଆଉ ହେଲ୍ଦି ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଗଢିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମର ଅଏଲ ଅଛି କୋପିଆ, ସିଏ ବି ଏଇପରି ଫ୍ରାଙ୍କଲିନ୍ ପରି କାମ କରେ। ଇଏ ହଉଛି ତାର ଗୋଟିଏ ସାନ ଭାଇ ପରି। ଇଣ୍ଟରନାଲି ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁନ୍ଦର କରେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କର ସେଲ୍ ମାନଙ୍କୁ କମ୍ବାଇନ୍ କରି ତାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଶାନ୍ତ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ କ୍ଲିୟର କରେ, ସ୍ମୁଥ କରେ ଏବଂ ସ୍କିନ୍ ଗୁଡର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏଇ ଅଏଲଟା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା। Digestion is a blend of essential oils. So doTERRA has single oils from a plant, such as lemon, lavender, peppermint. They're all a single oil. Digestion is a blend of single oils. Digestion is really great for digestive support for tummy issues. It includes ginger, peppermint, caraway, coriander, anise, tarragon, and fennel. This is why I do doTERRA, because I had such major stomach issues. This changed my life. Go ahead. Actually digestion ଗୋଟେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ 5 ପ୍ରକାର ଅଏଲ ର ମିଶ୍ରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ପ୍ରକୃତରେ ଜିଞ୍ଜର, ଲେମନ ଆଉ ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ ପିପର, ଏଇ 4-5ଟି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ମିଶେଇକି ଗୋଟିଏ ଡାଇଜେସନ ଜେନ୍, ଯାହାକି ନିଜର ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଖରେ ବିକାଶ କରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ତାହା କିପରି ଭାବରେ ସଠିକ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରତି ସେଲକୁ ପୋଷଣ କରିପାରିବ ତାରି ଉପରେ ଏଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ଫୋକସ ଦେଇ କାମ କରେ। ଏଥିରେ ଜିଞ୍ଜର ଅଛି, ପିପରମେଣ୍ଟ ଅଛି, କାର୍ୱେ ଅଛି, କୋରିଏଣ୍ଡର ମାନେ ଆମର ଗୋଲମରିଚ ଅଛି, ଲବଙ୍ଗ ଅଛି, ଡାଲଚିନିର ରସ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେମିକାଲ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନକୁ ନେଇ ଏଇ ଡାଇଜେସନ ଜେନ୍ ତେଲଟି ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ କରାଯାଇଛି। So Deep Blue is the #1 selling product. This is just an amazing product. In India, we have the Deep Blue in the rub, and it is really great for supporting knee issues, supporting back, headaches. It actually helps me with sleep too. It's very calming. And so if you're very athletic or not, or want to be more athletic, and you're not able to be because of stiffness and whatnot, try Deep Blue and you'll be amazed with its benefits. Go ahead. Actually, doTERRA ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ ଆଣ୍ଡ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଉଛି ଡିପ୍ ବ୍ଲୁ ରବ୍, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ମସ୍କୁଲାର ଆପଣଙ୍କର ମାଂସପେଶୀ ଟାଣି ଧରିଲେ କୌଣସି ଜିମ୍ ର ୱାର୍କଆଉଟ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ହାଲିଆ ଲାଗିଲା କି ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ହେଲା, ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଲା, ସବୁଠାରେ ଏଇଟା ଆପଣ ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ୟୁଜ ଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧାର ସମସ୍ୟାର ଏଇ ବ୍ଲୁ ର ଆମର କ୍ରିମଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେମାନେ ଏହାର ବେନିଫିଟ ଜାଣିପାରିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ପେଶିଆଲି ଯୋଉମାନେ ଆଥଲେଟିକ ପର୍ସନ ରହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛନ୍ତି କି ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଶିର ଫିର ଟାଣିଗଲେ ଏଇ ଡିପ୍ ବ୍ଲୁ କ୍ରିମଟି ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଆରାମ ଦବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷ ହବା ପାଇଁ ୟାକୁ ରୋକ ଲଗେଇବ। ୟା ମ୍ୟାମ୍। You can also do many things with these oils, such as a technique called the Aromatouch technique. This is a picture of me providing this technique in front of some Ayurvedic doctors in Jaipur, where we rub the oils on the back and we address the stress, the toxic insult, inflammation, and autonomic imbalance. And we're able to use a series of 8 oils
that actually address all these things and help really support the body in all of them. Go ahead. ରୋମା ଟେକ୍ନିକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ 8ଟି ଅଏଲ କୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଗୋଟେ ଲୋକର ଯଦି ଆମର ପିଠିରେ ମାଲିସ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ ଟକ୍ସିକ ଜିନିଷ ବାହାରକୁ ଆସିବ ଦେହର ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଗୁଡିକ ଲାଘବ ହବ ତାଙ୍କର ହରମୋନାଲ ଇନବାଲାନ୍ସ ଟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବ ଏବଂ ଆଉ ଯଦି ଭିତରେ କିଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ ମାନେ ଜଳୁଥିବ କି ଭିତରୁ ଆମକୁ ଗରମ ଲାଗୁଛି କି କେମିତି ହଉଥିବ ତାହେଲେ ଇଏ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ସେଇ ସେଲ ଗୁଡିକ ଗରମ ହଉଥିବା ସେଲ ଗୁଡିକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବ ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁଖ ନିଦ୍ରା ହବ ଆପଣଙ୍କ ଇଫେକ୍ଟଟା ଏତେ ପଡିବ ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ୟୁଜ କଲେ ତାର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ସହଜ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ yes ma'am We also have new products in India, which are the facial line for cosmetic, very beautiful, hydrating, anti-aging, skin tightening, and I love this product. I love it. It's amazing. We also have the hand and body lotion, which has no oils in it. You use it as a base. You put a little squirt in your hand, and then whatever oil you want to use that day, you can customize for daily use using different oils. yeah ma'am Also, this On Guard toothpaste is incredible. I love the toothpaste. It has On Guard essential oil blend in it, which is really beneficial for gums and for sanitizing and antiviral and antibacterial benefits. So those are some products that are also now available in India. ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସ୍ପା ଆଣ୍ଡ ସେଲୁନ ପାଇଁ ପର୍ସନାଲ କେୟାର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ୟୁଜ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଡିହାଇଡ୍ରେଟିଂ ହବାର ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ମୁହଁରେ ଯୋଉ ବ୍ରଣ ଫଣ ହଉଛି ସେ ଯୋଉଟା ୟୁଜ କଲେ ମୁହଁଟା ଆପଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଗ୍ଲୋ କରିବ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁହଁଟା ଯଦି ଗ୍ଲୋ କଲା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକି ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ସମାଜରେ ଗଢିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ହଁ ମ୍ୟାଡାମ ନେକ୍ସଟ And with these oils, you can make many different things using these oils. You can do dish soap, shape. I mean, there's thousands of recipes to use to make anything in your home. The goal is to detox the home of chemical cleaners and chemical products that you're currently purchasing. And this will save you tons of money. These ingredients and these recipes are very inexpensive and easy to make. And so we like to do classes where we have people come together. We make batches of these, and people can take home those batches and use them. It's just a fun time. Go ahead. ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଗୁଡିକ ଆମେ ନିଜର ସେଭିଂ କ୍ରିମରେ ୟୁଜ କରିପାରିବା ତାପରେ ଆପଣ ଖାଇବାରେ ୟୁଜ କରିପାରିବା ସେଭିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ତ୍ୱଚା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଭାବରେ କ୍ଲିନ ହବ ଏବଂ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୁଡ ସେପ୍ ପାଇପାରିବା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପେଟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗୋଳମାଳ ଗୁଡିକ ଭଲ ହବ ଏବଂ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଢିଆ ହବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବେ yes madam So our whole goal is to have a healthy lifestyle. It's an ongoing process as we're learning to have better nutrition, better digestion, our exercise and moving, our sleep and our stress levels. We're all working on these all the time. And so doTERRA wants to help you up level each area of your life to train you with more informed self-care and being proactive in your wellness. Go ahead. Yeah ma'am actually doTERRA ଦୁଇଟା ଜିନିଷର କାମ କରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି କିପରି ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଜିଇ ପାରିବେ କିଛି ଆପଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବେ doTERRA ପ୍ରଡକ୍ଟ ୟୁଜ କରିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ମାନସିକତା ଭିତରେ କରିବେ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା କି ଆପଣ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣରେ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ବି ଇନକମ କରିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ବି doTERRA ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଜିଇ ପାରିବେ ଓକେ ମ୍ୟାଡାମ So what are your health priorities? I want to maybe ask you if you can think of 3 things that you would like to have
a priority in your life. Maybe it's losing weight, maybe it's sleeping better, maybe it's Yeah. helping with your stress levels. What now? Actually, hmm. Go ahead. But I have no issue in that. Actually, I am when I am feeling I am sleeping 6 or 7 hours per day continuously, And and I am right now doing a little bit exercise. We are getting little more of time, so I am can ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ exercise କରିବା start କରୁଛି। ଆଉ doTERRA use करनी, I am going to have to use that product. That was really amazing for me. I hope so. oh, 100%. And a lot of times people have health issues that they've been dealing Yeah, with for a long time. And my question is, yeah, I would like to ask them, how long have they been dealing with that issue? Has it been 10 years? Has yeah, it yeah. been 20 years? Maybe it's a diabetes issue. Maybe it's a blood sugar, right? And Yeah, ma'am. In my house, my father was suffering from diabetes since 10 years. Mhm. They're still going 2,000, 3,000 rupees of medicine per month. Yeah. And so that over time, he still is not getting better because we're Yeah, talking about he has to keep using it. With yeah, oils, we can actually work after the root cause to help his yeah, body better. And yeah, everybody's body's different. So some yeah, protocols we need to work on and adjust. But that's what yeah, we're here for today is to help focus on different benefits or different ways to help them have a benefit for their body. Okay, yeah, ma'am. so there are two ways you can get started with the oils. You can buy them retail or you can buy But them wholesale. Today, yeah, offering you a wholesale membership at no cost. You can purchase everything at 25% below retail. You can also enjoy deeper discounts with a program called the Loyalty Rewards Program. And if you decide to, you can also earn income sharing these oils with others. Go ahead. actually ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଏଲ କୁ ଆମେ କିଣିପାରିବେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ସାଧାରଣ ଭାବରେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହୋଲସେଲ ମାର୍କେଟ ହିସାବରେ। ଆପଣ ଯଦି ହୋଲସେଲ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ ଯଦି କିଣିବେ, ତାହେଲେ 25% ବିଲୋ ରେଟରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ କିଛି ଇନକମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ଲୟାଲଟି ରିୱାର୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣ doTERRA ବିଷୟରେ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ କହିପାରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବି କିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇବେ, କିଛି ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପାଇବେ। ଓକେ ମ୍ୟାମ୍। ମୁଁ The loyalty reward program. The loyalty reward program, when you continue to purchase oils every month, doTERRA wants to reward you for being loyal. So the first 3 months, doTERRA will give you back 10% 10%। in product value points. The next 3 months, month 4 to month 6, you will earn 15% back. Month 7 through 9, it'll be 20% back. All the way to month 13, you'll be earning 30% back in product value points. So, in a sense, that's above and beyond the 25% wholesale membership you're already getting. So, it adds up to like 55% back. Go ahead. ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଲୟାଲଟି ରିୱାର୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ସହିତ କୌଣସି ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଫାଷ୍ଟ ମାସରୁ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 10% ରିୱାର୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ ପାଇପାରିବେ। 4 ରୁ 6 ମାସ ଭିତରେ 15% ରିୱାର୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ କରିପାରିବେ, ଏବଂ 7 ରୁ 9 ମାସ ହେଲେ ଆପଣ 20% ରିୱାର୍ଡ ରିବ୍ୟାକ୍ ପାଇବେ, ଏବଂ 10 ରୁ 12 ମାସ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଲେ ଆପଣ 25% ହେବେ। ଆଉ 13 ମାସର ଅଧିକ, ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲେ ଆପଣ 30% ପାଇବେ। ପରେ ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ 30 ରୁ 50% ଆପଣ ରିୱାର୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ ବି ପାଇପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ, ମାନେ ଗୋଟେ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କର କମିଶନ ଇଣ୍ଡିଆନ ରୁପିଜ ରୂପରେ ପାଇପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ।
Okay. And so Okay. with inside doTERRA, each product has a volume attached to it. We call that PV, product volume or value. Product volume. Mhm. And so Okay. maintaining your loyalty reward points is you want to order every month, but you only have to order at least one PV. In Yeah. order to increase your percentage, you want to order 50 PV. If you decide you're wanting to do this as a business, then you will Yeah. want to order 100 PV as your commitment to your business investment. If you want to order 125 PV, doTERRA gives you a free product. So you also earn a free product by purchasing every month. This would need to be done by the 15th of the month. Right now, this month of December, we actually have a 200 PV promotion going on, that if you purchase 200 PV worth of product, you will earn a free frankincense, which has lots of value. It's like 80 PV value. So it's really an incredible offer. Go ahead. ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୟାଲ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମେନ୍ ହଉଛି ଆପଣ ଯଦି 100 ର ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଡକ୍ଟ ମିଳିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ତାକୁ ସେଲ୍ କରି ଆପଣ କିଛି ଏର୍ନ କରିପାରିବେ ଯଦି 120 ଟିଭି ଆପଣ ଯଦି କମ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଧିକ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 200 ବେନିଫିଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅଫରଟା ଚାଲିଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ପ୍ରମୋସନ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପ୍ରମୋସନରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ପାଇବେ ଯାହାର ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇବେ ତା ସହିତ 70% ପିଭି ର ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତା ସହିତ ଫ୍ରି ମିଳିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୁଳିରେ ଦୁଇଟି ଶିକାର କରିପାରିବେ ପ୍ରଡକ୍ଟରୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇବେ ଏବଂ ତା ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବଦଳରେ 70 ପିଭି ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବି ପାଇପାରିବେ ଏହା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରୋଜଗାର କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ଓକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ So to get started today, we have many different offerings. This here are the simple offerings with the lavender, lemon, and peppermint, which are the three most popular oils. The beginner's kit, these are 15 ml bottles. Kit number 2, they're only 5 ml, but they come in a nice little box, so it makes a nice gift set. And if you decide to do the business, sometimes people purchase these in packs of 6, where you can turn around and retail them and get a profit of $17.21 per kit that you sell. Go ahead. Yeah. କିଟ୍ ନମ୍ବର 1 ଆମେ ଯଦି ଆମେ କ୍ରୟ କରିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 7,400 MRP ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦବାକୁ ପଡିବ 4,300 ରିଟେଲ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 4,350 ଟଙ୍କା ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏଇଟା ପଡିବ ଆପଣଙ୍କୁ 5,133 ଟଙ୍କା ଯଦି ୟାକୁ କିଣିବେ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଣିଲେ ଆପଣ 15 ml ର ପିପରମେଣ୍ଟ ଅଏଲ ପାଇବେ ଲାଭେଣ୍ଡର ଅଏଲ ପାଇବେ ଆଉ ଲେମନ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଏଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପିବି ଭଲ୍ୟୁମ ରହିବ 50 ଆଉ କିଟ୍ 2 ରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛନ୍ତି 3,570 MRP ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଟୋଟାଲ 17 ପିବି ପାଇବେ ଛୋଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି 5 ml ବଟଲ ଯେମିତି ପାଇବେ ଲେମନ ଲାଭେଣ୍ଡର ପିପରମେଣ୍ଟ ଆଉ କିଟ୍ ନମ୍ବର 3 ହଉଛି ଯଦି ଆପଣ ବିଜନେସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିଟ୍ ନମ୍ବର 3 ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିଆ ହବ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ ପ୍ୟାକେଟ ହଉଛି 6 each contain 5 ml of packet of lemon lavender peppermint ବହୁତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ପ୍ୟାକେଟରୁ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ ପାଇବେ 1,721 ଟଙ୍କା ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ କି ପରଚେସ କଲେ ଆପଣ 90 ପିବି ର ଜିନିଷ 90 ପିବି ର ପଏଣ୍ଟ ବି ପାଇପାରିବେ ଲୟାଲ୍ଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରେ ଓକେ ମ୍ୟାମ୍ And then here are some more kits that we have. The simple starter kit has 5 oils, and that's just really a nice way. It's got On Guard, it's got Breathe Oil, and then the lavender, lemon, and peppermint. And if you wanted to add a diffuser to it, we have a Pebble diffuser that's very economical to add to that. We also have a nice kit called the Healthy Experience Kit. That's 10 essential oils that are the 5 ml bottles, and exactly the same oils as the Home Essentials Kit, which has 15 ml bottles. 15 ml bottle is 250 drops, where a 5 ml bottle is only 85. Go ahead.
किट नंबर 4 आम देखा तार एमआरपी रोचे 14,854 टंका एक्चुअली होलसेलिंग रेट होची 9,365 टंका पड़ो 11,050 टंका 70 पैसा आंकर पीबी होची पीबी होची पीबी होची हाँ पीबी होची आपनकर 120 100 पीबी रहइबो आपण 15 ml बोतल आपण टेरर पाइबे अनग्रोड पाइबे लैवेंडर पाइबे लेमन पाइबे पिपरमेंट पाइबे या सहित आपण डिफ्यूजर नेले जोटा कि आपण भल निद पई यूज करि परिबे तार एमआरपी रहइबो 4,535 टका किंतु ए प्रोडक्ट सहित आपण यदि याकू नेले ताले प्रोडक्ट पड़िबो 2,690 टका एक्चुअली होलसेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स पड़ियो 3,291 टका आ किट नंबर 5 रे आपन को रहइबो 5 ml वाटर रहइबो आपन एटारे टोटल सेव कर परिबे 1,990 टका आपन को टोटल प्राइस रहइबो इंक्लूडिंग टैक्स रहइबो 11,050 टका 70 पैसा एतरे आपनकर 100 भी एतरे भी 100 भी आपन पाई परिबे एतरे लेमन लैवेंडर पिपरमेंट टी ऑयल ऑरियो फ्रैंकिंसेंस डोटेरा ब्रीथिंग डोटेरा जेम doTERRA on road doTERRA deep blue fractional coconut oil 115 ml ଆଉ cap sticker or single one blend ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ତା ଭିତରେ ରହିବ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ପୁରା ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ ଡିଫ୍ୟୁଜର ମିଶିକି 11,020 ଟଙ୍କା ହୋଲସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଜ୍ଞା କିଟ୍ ନମ୍ବର 6 ରହୁଛି 39,000 ଯାର ଭ୍ୟାଲୁ ଏମଆରପି ଭ୍ୟାଲୁ 39,425 ଟଙ୍କା ହୋଲସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ହଉଛି 18,775 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ୱିଥ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରହିବ 22,154 ଟଙ୍କା ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଜନେସ କରିବେ ଅନ୍ୟମାନେ କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ ପ୍ୟାକ୍ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବେ 200 ପିଭି ଯୋଉଟା କି ଆମର ମେନ୍ ଟାର୍ଗେଟ ରହେ 200 ପିଭି ଚିଇବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା କି 15 ml ଲେମନ ରହିବ ଲେମେଣ୍ଡର ରହିବ ଲେମନ ରହିବ टी ट्री रहिबो ओरिंगो रहिबो पिपरमेंट रहिबो फ्रैंक्सिन रहिबो डाइजेशन जेन रहिबो डोटेरा ब्रीथिंग रहिबो डोटेरा ऑनग्रोड रहिबो डोटेरा डीप ब्लू रहिबो 5 ml फ्रैक्शनल कोकोनट ऑयल 115 ml रहिबो कैप स्टिकर वन सिंगल वन ब्लेंड एते एई सब जिंस उडी एतरे मिल परिबो. And here's a wonderful big kit. That's a really great starters kit. This is has many of the oils that we have in India. It includes the deep blue, the toothpaste, and a nice, beautiful wooden box for storage, and the doTERRA petal diffuser, all for 46. Yeah, go ahead. ଆମର ଯେ ଇଣ୍ଡିଆର 400 ପିବି ନ୍ୟାଚୁରାଲ କିଟ୍ ସଲ୍ୟୁସନ ନବା ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଜନେସ ପର୍ପଜ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଏମଆରପି ପଡିବ ଏମଆରପି ଟୋଟାଲ ହଉଛି 23,070 ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ହୋଲସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ହଉଛି 39,500 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 46,610 ଟଙ୍କା ଏଥିରେ 30 ml ର ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଲେମନ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବ ତା ସହିତ ଆମର ଡିପ୍ ବ୍ଲୁ କ୍ରିମ ରହିବ ଆଉ ଆଣ୍ଟି ଜର୍ମ କ୍ରିମ ରହିବ ଆଉ ଟୋଟାଲ କିଟ୍ ରହିବ ଆଉ ଏହା ସହିତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାଠ ବାକ୍ସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜା ହେଇକି ରହିଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡା ମିଳେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭଲ୍ୟୁମ 400 ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭଲ୍ୟୁମ ଆପଣ ଗେନ୍ କରିପାରିବେ ଲୟାଲଟି ରିୱାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୁଡ way to make it. Okay. And then Okay, ma'am. month, if you place an order with 200 PV, you get a free frankincense. This is a huge, wonderful special. And frankincense, again, is the king of all oils. हाँ यदि आपण गोटे मासरे 200 पीवी प्रोडक्ट वॉल्यूम किनिचंती ताले आपण फ्रैंकलिन गोटे 15 ml मिलिबो यार दाम होउची 8,845 टंका एक्चुअली इंक्लूडिंग टैक्स 6,631 टंका तार सहित 71 प्रोडक्ट वॉल्यूम भी आपण ता सहित फ्री पाई परिबे या गोटे सुंदर उपाय आगे नेक्स्ट मैम. And then 20% off this yarrow palm, which is an incredible, beautiful, popular oil for skin. A lot of people want skin support, and it actually is yarrow flower infused with pomegranate oil. And it's the only essential oil that's infused to really help support with those antioxidants. आ गोटे नुआ प्रोडक्ट अच्छी यारो पम जहाँकि आपन स्किन इरिटेशन स्किन ड्राइनेस क्लियर करने ପାଇଁ यूज करि परिबा जहाँकि आपन 20% ऑफ जदि आपन 200 बीबी किनुछन ताले 20% ऑफ रे मिलुची एक्चुअली यार प्राइस होची एमआरपी होची 12,336 टंका होलसेलिंग प्राइस होची 7,875 टंका टैक्स इंक्लूडिंग हेले 9,000
239 टका पीवी एटा आपण जदी 20% रहले आपनकर पीवी रहउची 106 पीवी प्रोडक्ट वॉल्यूम आपण पाई परिवे नेक्स्ट मैम Okay, so if you're ready to get started today, we need your name, shipping address, and what kit you would like. And we'll go ahead and get you registered for that 25% off and be happy to help you get started today. या हमर ई प्रोडक्ट स्टार्ट करे आपनकर शिपिंग एड्रेस दरकार आपनको पूरा ना दरकार आपन फोन और व्हाट्सएप नंबर दरकार आपनको डेट ऑफ बर्थ दरकार पैन कार्ड दरकार ईमेल आईडी दरकार आ आधार कार्ड दरकार आपन 20% लिए आपन जे जॉइन कले 25% आपन बेनिफिट रे रही परिवे तेणु आपन आज ही doTERRA कंपनी आम सहित जोड़िया पय चेष्टा करतु ओके मैडम So we also have a wonderful business opportunity that's available for you, and we'd be happy to discuss with you regarding how you can earn an income sharing these beautiful oils with others. So if you have any questions regarding that, please let me know. doTERRA कंपनी एक्चुअली आपको एक सुंदर व्यवसाय करिमारे आपनको सुयोग प्रदान करूची जा द्वारा कि आपण एक सुंदर अनुदान पाई परिबे और ये बिजनेस करिया द्वारा आपनको परिवार अति सुंदर भाव में जीवन शैली बिताई परिबे जदि किसी आपनको पाखरे क्वेश्चन थाए ताले मते से आपण पचारि पारंती ओके मैडम